Hheyi wemadoda, kuthiwa siy'khandi ziyenzeka. Hhayi cha, hhayi angisazi kodwa ngike ngayikhuluma-ke lena ebengicabanga ukuthi evikini nje yabo, ukuthi i-Chiefs uma ingayithola lo goalkeeper kuyobe kungcono. Hawu sekunjalo-ke madoda, sekunjalo-ke. I-Kaizer Chiefs kuthiwa isibeke i-offer-ke kulo mjida lo ukuthi akeze lapha eNorth-Shoreni. Iy'ndaba nje zamanje nje yabona, ey'phuma lapha kumaZola. Kuthiwa-ke hhayi i-Kaizer Chiefs impela iyamfuna lo mjida and yonke into ngathi isiyenziwe. Sekusele nje ukuthi umjida avume umjida bese-ke umsebenzi uyenziwa wonke-ke, ipeni isiyahlikihlwa bafana. So ngeke ngithi uyabheda umjida, never ngisho ukuthi uyabheda, kodwa kune-game la abamtrabha khona washaywa i-Sundowns yabo, washaywa angazi i-Sundowns ya, ngiyacabanga i-Sundowns. La aloza khona nje ifomu kodwa akasiyena u-goalkeeper obhedayo, hhayi akasiyena u-goalkeeper obhedayo bafana. Kodwa-ke so uzobe egqoke nje ijezi le-Chiefs ngesizini ezayo. Uzobe nje egqoke ijezi ley'mpufana okuchaza ukuthi uNtwari uyahamba, uyahamba uNtwari ngokusemthethweni njengoba uvuma-ke bekuthiwa ubesayine inkontileka yonyaka owodwa yena. So kusho ukuthi umuntu ohambayo vele uNtwari. Bazomemezela njengekudala-ke bangicabanga ngoba ngeke sibe no-goalkeeper abawu-4 aba-professional yabo. Wesiphathi kune-development ka-goalkeeper ekhona yabo. So hhayi asazi ngani zakwethu kodwa nje ne-Chiefs-ke nayo iyawathanda ama-free agent. Hhayi iyawathanda mani, hhayi iwathanda kakhulu free agent. Hhayi yona into ebuye ibhore noma umdlali sazi ukuthi uyadlala kodwa manje ezoba yi-free agent ibuye nje ibhore le nto uyabona. Yikho siduma kabi sekuthiwa singama-free agent F_C yabo. So nje engakuqinisekisa ukuthi nje umjida-ke uzobe egqoke ikapa next season. Uzobe egqoke ikapa ye-Kaizer Chiefs. Engicabanga ukuthi uzoba yi-second goalkeeper. Uzoshintshana noPeterson uyabo. So nje eish asazi ngane zakwethu asazi, sesobona kahle-ke isikhathi masihamba. Sizobona isikhathi masihamba iy'ngane zakwethu kodwa esingakusho ukuthi-ke nje umfana omdala uyeza eNorth-Shorena. Sekuseduzane uzo-announce-wa nje soon. Ningathuki-ke mase nimbona ukuthi hhayi bo uyi-free agent iy'ngane zakwethu asimthenganga, somthola mahhala. Ngibonge-ke iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle, danko.